Yakında man Uyg'ur tili o'rganaman. Lekin jak odamlar mani nakit izrab qilyotidi deb o'ylaydi. Ular bir chetlikning Angliyaning nimishga Uyg'ur tili o'rganadiganligini tushunmaydi. Man bu kurashga qarshi. Raz. Nurxon tilla Uyg'ur tiliga bek o'xshaydi. Turkcha, o'zbekcha, qirg'izcha, hatto kazak tilimi bek o'xshaydi. Shunga man hozir Kazakistan'ın Alma-Ata şehirde. Bugün vahşi soğuk. Lekin bek şiraylar. Bu ya Gulja, Şinjan Gulja bek ekan. Mishina haydapla kagalib bo'ldi. Men bu yerdagi kishilarga Uyg'urcha gap ular ba'zida tushunadi, ba'zida tushunmaydi. Chunki Qozog'istondagi ba'zi kazaklar kazakcha bilmaydi. Aksicha ruscha so'zlaydi. Shunga men buni bek afsuslanib deb o'ylayman. Hozir men bu do'konda qancha jumla Uyg'urcha so'zlab boqqan. Ular tushunlandigan kani. Qozog'cha bilamsiz? Mal qancha qo'y? 5 qo'y? Okay, set 500. Mal bilamdi? Да, камера, no камера. Okay, benim. Got some bird food. Fotoğraflar. Oh my god. Здравствуйте, добро пожаловать. Verdin? One person? Verdin. Bir adam. Ano? Salad. Compliment, yeah. İngilizce tanıttınız mı? Yes, it's English menu. Kazakça bilir misiniz? Kazakhcha? Ha. Yeah, I know. Where are you from? Angliya. Anglia. Ben video kılamanı bilamdı. Okay. Rahmet. Kazakhcha söylüyoruz. Ben Uygurca bilen. Uygurca bilen Kazakça okuydu razım. Maybe meni ko'rib olasizmi? Suvdagi zakaz geçen. Bilmayman. Sizlar Bosnak mı? Olsak bizde kechki soat 5 keyin qanday? Oh, okay. Mak ko'raveramiz пока что. Time bo'lsin, ko'p men chaqiraman. This is quite funny, right? This comes from Chinese. Guiru Lagman. This is like Guiro Banyan. Ganfan. This is also Chinese, right? Mention no Bekchong. Küçük pula. Küçük var ya. Muguş? Maoni muguş? Koyguş, kalaguş? Kalaguş panu? Uzbek? Uzbek bo'lgan. No, I mean like which meat you have? This is beef and the lamb meat mix. Birisikin atkançay? Atkançay? Yeah. 只能 English 这 very yaxshi. Yeah. 对，你可以看到这个和新展菜特别相似的吧？然后这个奶茶，我觉得这个特别正宗的，然后那个包萨。Okay, so this is the balsa. Not bad. I think I prefer the Xinjiang one. This has not really got any salt or anything to it. And then this is the polo. Even though it's got like a chili pepper on it, you can't really taste any spice. Maybe it's just for the appearance. But yeah, I'm going to enjoy this meal. You can see, traveling around Central Asia, very easy to talk to people using the Uyghur language. All of these countries, Kazakhstan, Kyrgyzstan, they can all understand if you speak Uyghur.